clear tu te chi bai ule kan chana lin lo thlir thina wangin in chunga lom thu kan soye tun tuma po Donald Trump chungchang chhun zomna kan an siam lenga mizo te ji nga po Donald Trump ngai na kan oma ngai na lem lo kan om bok nge yanga eng wangin nge Donald Trump achak le poimo ti hi kan soi chhun zom tum don nia khovelin America ram chu kong engkima aen ton ti mai turin American culture influence le an ngai hlut zong influence anasa hle a rockstar te le zai thiam lar te po America rama an lar chua phot lo chuan khovel huapin an lar thei meu lo ti mai turani chuwangin kong engkima America ram din mun hi apoimo hle President Barack Obama Trump ni na top lama khan khovel ram som palit chuangin ser nei in angte in nei na same sex marriage chu US Supreme Court member pakozinga pali lain an lo pompui ve ta ka chuan mi pange meichia an ni po in rang lo LGBT mi tam tak America zalen em in an oma Christian pastor ten anin nei na atan kutan sui tir du lawani chuan zela khung thei hial an lo ni ta chu mai ni lovin wedding cake wedding dress siam thua po mi mal du thanna manga anti sak du lawani po in dan ang thapin leichoi tir le man thei an lo ni zota a chu evangelical Christian ten an paidam hlei thei lo mase ramro rel na sang ber Supreme Court thutluk na ani miau sia US President le amemir chuan Supreme Court thuchuak chu an zom vek atulani US Supreme Court berin mongko hurle patil hote ta na zalen na dara khon ri ta ka chuan President Obama meu point a Twitter a chung hote chu lompuina thon vatin Supreme Court thutluk na chu afak hle ni kha US Supreme Court Justice te chu President in aruata Senate in ngun taka soi ho na an nei nuwa an pompui le ta thina natna wange mo an tar thie mo thilan ti suala impeach an nei mo te ni ngot lo chuan Supreme Court Justice an ni to chuan ba ne mo chol tir ngote mo hi ati thei to lova chu wangin Supreme Court Justice Judge ruat turin uluk takin mihming tha an thang chuak thina ni Chief Justice nilo midang pariat te chu Associate Justice ti in an ko thin bok President Obama khan a Trump ni chungin Supreme Court Justice turin liberal judge pahni aruat bel mana apathum na turpo conservative judge Antonin Scalia chu Texas a thian pa fama lungphu chola athi thut khan a ai o turin thakhat nu loka sang ni som paruk March ni som paruk khan midang liberal judge tur Merrick Garland aruat thuaya masi Republican hoten Senate an thunun tlat sia wangin election kumte alo ni boknen President tharin ruat ro se ti in Obama mi than chu an pompui du tlat lo mai ani hei hian soi se la hlo hle nge ani kha hetianga justice nilai an boral hian alo bera ni somruk pasari emo ni somsari pakhat chungin emo amun ruak o turin midang ruat vat thin turani Republican hote chuan US Supreme Court a liberal judge an thu fur mayang ti hlavin President Obama miruat an nem nge sak du lo chu Donald Trump alo chak an be sei tlat wang ani pakhata President thar Donald Trump chuan January ni somthum pakhat khan Justice Antonio Scalia mun ruak o turin Neil Gorsuch conservative pachal chu judge turin aron ruat ta ani US history a hian judge impeach hi an claim hle sangkhat zariat le pangakum khan Justice Samuel Chase chu constitution angin athil ti diklawa wangin impeach na nei ania ama chia hi US Supreme Court Justice nilai impeach tok om chhunani President Obama chuan US Supreme Court Justice atan ni pathum aruat man trepa mase aruat talova tuna liberal judge pali anti zinga mi pahni Justice Elena Kagan le Justice Sonia Sotomayor te chu President Obama ruat te kha anni anin thurual hle nge ni inan soi Axios News chuan heng liberal justice pali te hian lungrual takin thuin chu oma voisom nga pakhat an vote hova Republican ruat ten voisom thum pasari an vote ho ve boka case somnia vote in 10 omin 5-4 ani anti
First Amendment kai noya Justice Sotomayor chuan 67.7% vote in Justice Elena Kagan hian 68.01% ti chuan Neil Gorsuch hian 100% in vote an pe ti ani Liberal Judge te chu Breyer Kagan Sotomayor le Ginsburg te hi an nia anni hoilam chu America ro rel na lui pui luan na lam ani fo tamaya chu wangin US Supreme Court Justice ruat hi thilpoi mo top kho kani President Clinton le President George W Bush President Barack Obama le President Donald Trump te chu an poimo ta em ani President Trump chu na Trump khat chung khan Justice Neil Gorsuch le Justice Brett Kavanaugh aruata President Obama chuan Justice Elena Kagan le Justice Sonia Sotomayor aruat ve bok tunaladam lai Justice zinga Liberal Judge anti mai Ruth Bader Ginsburg hi kumsomret pasari mi nitu in cancer avei meka athi mai do ne monti lain damdoi ina te hanlu thin takma se nakalak thok theya ka naban san mai kala tumlo ati tlat maya ani hi President Bill Clinton an June ni sompali sangkhat zakwa somkua palia aruat khani President Trump chuan Ruth Bader Ginsburg hi thamasa hospital lu le khan ai o to ruat thoya tumni in an soya Republican thunun Senate lampoin November thla in thlan ma ngein lo pompui an tumani mase then khat chuan sang ni som paruka President Obama meruat Merrick Garland pompui du lo wanga Senate vote hun ti khotlai vak ang chiemo manmo taka vote lak thoya Supreme Court Justice ruat emo chu tha anti to lo ti an soi chua President Ronald Reagan khan Anthony Kennedy aruat chu Senate rorel na Democrats chaklai nema se an lo pompui maya Anthony Kennedy chuan achol thu puangin ai o turin President Trump chuan July sanghi som pariat khan Justice Brett Kavanaugh aruata an soi hovin anin nial pha repani kha mase nuclear option anti mangin President Trump amiruat conservative justice pahni chu nem nge anita ani Justice Ruth Bader Ginsburg hi kumsomriat le pasari mi ani a sangkhat zakwa somthum pathum March ni som panga a Brooklyn New York apiang ani a minglema kiki ti te Notorious RBG ti te hriatani a pasal Martin D. Ginsburg chuan sanghi som khan athi san ani hi gender equality ti champion tumtlat meni sangni som ni zun ni som thum pakhat khan cancer wangin John Hopkins University Hospital admit ania mase ala thok thei tek chung chu Supreme Court Justice na hi vonzel tumani ama hi liberal icon ti hiala kawani bok November ni thuma in thana Donald Trump hi kumli dang ta na thlantlin alo ni le mier chuan US President dang te anglo takin a hun line US Supreme Court Justice pathum aro theidon ni enalang Donald Trump chuan conservative justice dang ruat bel na hun tha alo nei hlo thei chuan America chuan thiang zau huo kongzo lovin biblical value le evangelical Christian teril remzong takin thutluk na poimo siamin hun le ni te an chiar le thayang ti abe sei om hleni Democrats zinga po Christian ring to thatak tak an om ve tu thowa mase an ni lam hi socialism tuipui left wing an ne awangin right wing conservative lam chuan an te hlei thei meu lova an du lo hleni Democratic Party ten primary election an nei lai khan Pete Buttigieg South Bend Mayor Louis pasal ni lovan no sal nei chuan vote mu sangin ma arwai chho hle khania mi pui ma in chapchar na do sana po Pete Buttigieg chuan a pasal chu han ko en an fop ve zau ta thina ma se to pa zong Catholic pachal Joseph R Biden Jr chuan aron tuk dai ta ram ani kha America zong an zau huau mai ni one nation under God in tingat thin maniram tangka a pathiana rin na kan ngat ti chuan tirkal ngam tu US ram ro puile thil ti thei hian engkong takzo zelang mo kan thir zel don nia kan channel in lo thir thina wangin in chunga lom thu kan soya kan channel hi min hlut sakalo thir zel tur po in kan som boka cheu kan lo me